Talofa ili nei fo solulu mai Samoa ai usi mail whaafonga ia tamua lau Samoa Entertainment TV. E fitu pai late o ava malosi tu aingo le Woodstock, wai lima, o le pulengo le customs po le tiute matupe maua, o tau fiai pea, ai whaia iaia na suenga, o pai late ia e pe on mol mawina mai el tato pa angai totonu, sa au mai umai lunga o le swafor stasio fai pule o le palemene, pei ta iwa ave isi o loa sa au mai fatasi, ai ta ati ai lava pai late ava malosi, ai o lo manino lava le swafor le fai pule na au mai ai ia o loa, ele tali mai el pulenga na o tato silngia, o ta ua e na lua tule fai pule le kilia mai tua isi mea, ai ta o fia e el ofiso tiute ava malosi, ma el tulanga lava ia tau unfaya, mfaatino tulanga i tau wai el mtanga luenga, o na tulanga ia o fiai, le molia fa soli tula fono fai pule ana le swafa, na au mai ai pai late ava malosi nei, ma ufa se atuai ilo ia al mtanga luenga, mo le fa ngasalonga, o ngā luenga e fai iai. Nisi o tala watu ina mai nei se tala fala wetele el pulengo tulisio Samoa, le STA Samoa Tourism Authority, fata tau mta upulea ua le lea ilunga so ta inga tele vave, a fua mai ni tulisi na le fia il tupe tongi fale tu mta fanga. Peitai o ta uel pepo fa mtalanga mal pulengo tulisio Samoa, mo tangata asia si mai le tunu ma le lautele, o fale tulisi mta fanga ila lomanu, o lo oilalo le ata, pole ale ipata Tourism Alliance, mai lo lango iai le STA po pulengo tulisia Samoa. Ma utanga iai neil awala Italia tua imta upu, na moli mawina ilunga so ta inga tele vave peo na te e ai tulisi itu petongi mta fanga, mole faa nga aina pe uia foi. Mai utau nuel pulengo tulisi sfufua ngai faya sana felo inga, ma le pulengo le ata le ala ipata Tourism Alliance, e tala noa le mene tupu, ma faya loa iai ni aia inga iau fiai, le faatutusa o tupe tutongi ma faailoilo, e fsosoani, i le pui o fai pisinisi, a el si le fia o tangata atiasi, ia so tanga i se ata matanga o fia o Samoa i tala ave. Taluna to e te tala la va amatua oi faavao malo, o fale tali malo lava leo amatai foi, o na manuia i le ngasolo mai o tangata atiasi mai, ai o isi foi tu o le manuia o le tatou tamau ainga, ma ua toe amata fo'i whaalau ilo al pulenga o tulisi le STA lunga o ala whaasalalau. Ma ua o fotu fo'i, le fsosoane al pulenga o tulisi ana pa anga o se vaenga o le sao fai whaatasi i le toe una ia leo tamau ainga mai tulisi. Le vesi o whanawa o ngai no whanga whaitelele o sfawhitau le fau e peo na moli mawina mai nei, e le pepo whamtalanga mtanga alwenga wa onga ta alonga manganu. Le mai ai o vesi tula i mai le vawa o ngal vasa o tuanai. Fa ma ite ai mtanga alwenga o leo leo mfal pui fa apel mtanga alwenga wa onga ta alonga manganu. Fa tasiai mfaya onga kolisio le fifi o sangato Yosefo. E ta pena sau ninga masfelo inga e fa ato afile e mua i le vana nofua o ngai lua. I sau ninga lena faya le vaya so neil fal Samoa mtanga alwenga wa onga ta alonga manganu. No mai fa tasiai tamam teine o nei kolisi. Whaalongolongo ia popo ingal komsino leo. Le fionga awa pa aulongo i Tino Filippo, o le ofisi langolangon tanga alwenga wa onga ia tafa S. Spencer. Sungal pule a ongol kolisi e lua mai suyo PTA, lea sa mo lia se fe au taua, mo lea nga iluma o whana wa onga ai mai sol tafi ese, o vevesi ino whanga whaitele. Sauna anga au tul maftanga, mai komsino leo ia awa pa auna ia toe wha mafa, e le toe alo le tula fono i wha fitau li wha penei, toe alia e mai so staimi. Manino tu la fono so stasia na te solia e ala ile umio a upenga mtautia mfai o na sala il falpui le sfulurua masina. Fa pe fo il fa tupu le vesi no fanga faitele mfai on falpui mo le sulua masina il to ese. E le faita wina ai isi soli tu la fono mafatu pe afa ye manua se isi ifa au o ngā lima. Ol maftanga na mori fa atasia tuai malfa mandianga. Isu enga fa ai ol neitau sanga ifa na wa onga uma Samoa. E to alua li ina tau fia mai leo leo sfa inga na alu iti avea le sfraile talwai. Mama wa mai ai marijuana o au penga matautia o la au malosi to inga SS. Pa manu mai komsino leo le sunga au pa au longo i Tino Filippo ina utato fisilngia. Sau no au pa au esilia le lua se fulu leo na au wailo sfa inga le iti avea. Ina ua mawal fatananga fa altu la fono i fa tino ile susu enga. Ma ua moli ai li e to alua ile umia fa asoli tu la fono au penga matautia. Pola au malosi fa soli tu la fono,
ma molianga o le umia o fuala au fasa. O le whaingol masina le ua atofa e tula ia e tali o la molianga ma ta uele leo e ono to ia nisi molianga fa o popo. Ua whaleo ngai nel whamsinongo a pili le whaasalanga walu masina o talo sanga Wales a Mosa ma lui fese tai. O le to lua lean whaamao ni el whamsinonga ma walunga o la molianga o ngā ui. A ve aim tanga ta whai ngā ruenga ia iu lai o le tau sanga taluai. Beta e tolu masina le taimi whale pui pui o ave iaima ave se ai la taimin tau fiai. O li ia sa whai ngā ruenga le Samoa Gambling Authority na lalu ia le whai unga le whamsinonga ma walunga. Whai ngā ruenga le pito e whaata wai ticket po pepaloto. Beta i o tua ia i le tau whaata se le pulenga matangata whaata u pepaloto. E ala le tapeo le wila i le taimi o loro lomi mai ai le ticket po le pepaloto na whaatau. O le nā whainga le mawai o le nā whainga e le mawai le masini wha maumaunga o le nā pepaloto whaatau. I le taimi o le whaamsinonga na wha mauni ai le whaamsino sili mōlianga o le to luo ta uailunga. Ma amata mai ai lana whaatau o le whaasalanga le sfulua masina le whalpui pui. Peitai, na talia le whaamsinonga a pili i le vai ason tenei le tālu sanga toi ilo le to luo ta uailunga. Ma whalea o ngai nai le whaasalanga whalpui pui valu masina ai ave i ai le tolu masina al tangata ia tau wai le tolu masina na tau fiai. E tu salulu se furu tama i tai po tina talavou na fofoa ane soifua i le lotoa le Campus of Hope i tona i mato. Ua toi fo i ane nei e ofo fesoasoani i le taua o whaia e te e atu i sawanga whaasanga i whanau tama i tai. E ia i le talitonu ngole pulenga le to manga moe popua ngati o tangata tonu nei o le amaua isa isi to o manga o Samoa whaasanga le sawa ino tama i tai mwhanau le tunu. E le o whaititia le wha le tonu fua e wha maumau le to manga o aso umalava e taunu waili poche mta uputau sawanga mai a inga wa onga whala poputonga petai. O le whai ungol vastal waina ma waise feilo inga wha pitoa a le pulenga le to manga mta tai nei ua toi foi i tua i o lātou a inga ina ua manuia lātou mta upu. La nei le umi talo na e alo tua. O te se kolo sufa. Na ke sufa? Fela mela wa e mau paolo ai mai no for temi nei mau e au whamanianga le wa. Paris. La sang tilo mo lau tangtanga i le falling ale wa i taimi le nei ma le taimi o lou taimi. Nei i po tai o nei ai. O i. La le se sena. Ma koe ia so. E fai au mai ma parera ka se pale me fala. Ale wa tupu ke ia nero ke rea sina mi o e mana tuo la fo ma fu anga la na mai o tonu na mai taimi lua fe sufa. Ma sa wa ma kana mi sori kama o lo tonu no fo nei. Ia na e ola ia le tonu i. O le ase whaktu wana. Po i lea te avea i nai nisi te inete. Ia po mātua fo. Kawala ia kawha ke rea ia. Kai kala kawere le pai ngā kuranga le kukusama ai. Le lava no fukaire kakala. Foi esse papai deu esse passou agora que a família não foi já ainda o e fa ava no mai la so taimi te sa we so swani topo kala melela le we o mai fa te se o to le nei aso ngora o le whenua inga e fuafua so lato fo i sao i le fafoina o le whaafitau leo sawanga i Samoa. Sau no le whionga le Pristene sili niuli na jang e te tau na whaavai e tamaita i nei sa isi whaalapo kutonga fau o na whaatala noa i lava lea i lato fo mai to tonu i o lato loto a wa o lato tonu lea sa afia. Na tala noa ili tina talavou i atua e le mawhai una ngalo le maftanga. O ia, ua whailo na ainga ma le whanau e 5 tau sanga o no foi tono le tau manga. Ma o ngai i to mai tau leo langa o sa uma,
Wa vea inei fo ila tau matina no fotane, ai ua iloa whai o lato a inga matina e pisini sila iti, sa o a tuai, i to tonu le to manga moe popua ngatia. Lau Samoa Entertainment TV mas wha o poponga o nā tamua i le aso atai au i le alofo le tua, ai wha soifuia.